jotono no khurungba kha tini ang aro phaimani karon hingkake tini aichugo songmobona 2:30 am ba 3:30 4 am obahai araita charta phungni aichukni bisingo ani cycle kamai thangka ene to ang thumani tini duita wa current kreni bagai raimuk trilailia hingkake babu to kam khaimani hini bo datin thuka hingka bo tini charta bon basa jak hingka basa khangka no bo cycle nukliya anggai ano sosaka hingka naimani angbo ang kanga ka naimani cycle tamo jak kre cycle kama jak hingkake nokguri nebikha tang ma kala khane angkun chabi malia hingke nokguri naimani pore cycle bortoni babu sungsuk ano hingkake angkuno reply dimale babu no bo cycle jokon te kri khanga ka angbo wanai thangka tang ma kala khane hingke naimale nokhlawo kisa cycle mari tong hingkake geto kisa tong hingke tai lamo talang marok to borok bahike bali je talang kha ba sabre je talang kha kun mari nugya hingke ang loge no pun chabi malia thangka thanawo sini oko chomonogor outpuso je jeranya PS ni andaro kalayo outpuso thangke ang complain dikha hingke complain remani borok to jotono sinyar kha bike ni engine number bike ni je tabuk temporary number emne khe bike namani April ni 24 dal thomo 14 tob April mason nawo 2 mas kasu ya ko 1.5 mas ke kisa laikya hangake ar thai complaint bai kha hangake complaint hui akonoi thani officer sawo je narok obono FIR khai FIR ni kaisa copy talang din sa hangake ang ani kagos rok xerox rime abagai borno ang di borok phaipina hin samani hingake ang yang no ko sakote aroni assistant sub inspector ano call khai saka je noromi abo e radhapur ni andaro sokalayo nai hingke amni to sini jerainani joto PS abo andaro no nei ang thangmani hingake borok saka je tabu ko paike bagjak soroknarni yagra site hingake abo radhapur PS andaro hingke radhapur thangka radhapur ang thangi complaint dikha hingke complaint rui akonoi borok bo abo hain sawo je nini insurance ni kagos bike ni je kagos tongmani abo jotono oko kajine borni thani kaisa xerox copy ro kajini sala hingke tabuk sakto wati wai temon bagi di borang thangmalia tabuk thangnai emne to borni thani complaint dijak proper bagi FIR oko register ngiyako hingke tabuk thangga ang troka sa borok dui thangai tonei FIR copy tu bunani hene one copy tongta bike khatam bike hingke ko Pulsar 180 blue color emne to aro je kagos sijak hingke to setting FIR color ni sijak blue ena to body ke to blue no epono strips white by blue ni mix atta hingke bike he tam bike Pulsar 180 hingke bike samne mungi rok bike hingke to ani munyo namani next never ma hingke ani kami ke ko kumteya bazar hingke post office ke belbari PS jerainyan ruo epono tabok abo jesmo bagi rekho radhapur andaro hanai hingke tabok to radhapur thana hanai west district kalai